Ubingeleleke mbukela amakhampani engamukele futhi ohlelweni lwethu SK Media Production. Ngicela umshaya channel uklik subscribe button ebheka ngakhohlwa ukushare like ivideo uyithandile. Kanti ngaphandle ukuthi simoshe isikhathi nasiqonde ngqo sikuphathele zona namsengena ngixela ke mbukelo odabeni ngiphathele namhlanje ngiphethe udaba phansi emva ukuthi uKhuzani ke wine lapha ke Song of the Year emncintiswane noKhozi FM wahlukanisa inyaka ngengoma yakhe ethi ijele. Sekube nezinsolo ke ivela kubalandeli abathile engxenyeni lapha ke maskandi bese ukuthi ke lapha uKhuzani mfokaMpungose unesandla lapha ekuthenini ke ehlule lapha ke imbangi yakhe umthandeni amavoti alinganiswa lapha ku 600,000. Ukulandela uKhuzani lapha wahlomula imali engango 600,000 emncintiswaneni lapha wamaKZN Award ngaphansi kwecategory ye-Most Loved Artist naphansi lapha kwe-Most Loved Maskandi Artist. Le mali ke abanye abaningi basolusi lapha uKhuzani engathi yiyo ke lena akayisebenzisile ukuthi ke ewine lo mncintiswane ngabalengisi njengoba sibonile ukuthi ke ushiye bonke lapha ke akade eqhathe nabo lapha kuwo lo mncintiswane woKhozi FM. Abantu abaningi bese bekholelwa ke lesenzo mbukelo singempela lapha uMfokaMpungose uyenzile lento ukuthi ke ivotele ngayo lapha ke amandla akhe kuwo lo mncintiswane woKhozi. Kanti uKhuzani semekhuluma naboKhozi waphendula kanje. Engifuna ukusho nje sengivala ukuthi njoba ngibonge futhi ama awards KZN awards njoba kade ngihlomulile cha imali zakhona bakwethu asakaka yayitholi abantu abangethuki ayikakafiki lezo mali zizofika ngo February bese besibatshela futhi abantu maseyifikile ngiyabonga kakhulu. Okube indida ke mbukeli sekuvela indaba lapha nezithi ke lo mlaleli ke okuthiwa yena vote kakhulu lapha nolithe uKhozi mase lizama ukumthinta ke lapha selifuna ukumnika umklomelo njengokwesivumelane kuthiwa ke kumangaza abaningi ukuthi ucingo lolu ngokusho kwayo le mchunu likela ngena khona ke lapha enkandla mandaba okuvela ukuthi lapha ke lesim card njengamanje bekade ke futhi ifonelwa isivaliwe okukhomba ukuthi ke abanye bese bekholwa ukuthi ngempela uKhuzani lapha ke unesandla sokuthi ke ngempela amavoti lawa nawo lawa sewutholile ukuthi ke ezehlule lo mncintiswane ngalamalengisi nangangizinge semlandweni kangaka unesandla lapha uKhuzani mfokaMpungose. Ngithanda ukuzivula lakho e-comment section lapha mbukela ukuthi wena ke le ndaba uyizwa kanjani lapha ngoba ngempela bengakabikho ke ubufakazi obuphathekayo njengoba eclip ezwakalayo kodwa ke le indaba le besitrend enkundleni zokuxhumana abantu abaningi bese bethanda lapha ke okuyikhona. Kanti ke sekulo lolu daba laMkhuzani mbukela sekuvela indaba lapha ke umculo owinile ke lapha ku top 10 ngokusho ke iphephandaba elithile ukuthi ke cha uKhuzani ngempela ngathi ke akaze othola lutho emva koba lapha ke ewine yona ke lengoma le ezohlukanisa unyaka. Izeke noma ngaqali ngaye ngeke ngezwe namahebezi ukuthi nonto encane uma engatholanga lutho wathola ke lapha ke into engaphatheki ngempela lapha kuwo lo mhlomulo oKhozi okusekukhalisa abanike mbakele ukuthi lapha uKhuzani ke njengoba nisho ngathiwa ke aka-investanga noma akayivotelanga yena kodwa ke bese faka imali eningi lapha ke ezeqasha neconvoy ekhankasela yona lo mncintiswane lapha ke woKhozi ukuthi ke ingoma yakhe iwine emncintiswaneni wona lo we-Song of the Year. Akuhlalanga kahle mbukeli lapha kubalandeli bamaskandi lapha besupporta ke lensizwa ngokweqiniso ikakhulukazi lapha ke Blue Nation ezakho uKhuzani. Kanti no-DSD uthe mengenela kulolu daba mbukeli emva koba sekuphumela enkulumo le enkundleni zokuxhumana waveza lapha ukuthi ungadlali ngabalandeli bethu ngoba nakho ukwazi ukuthi lapha kasifundile njengesiloko somaskandi kuyangiphoqa ukuthi ke uma lo daba lapha kuyiqiniso ngibizeke lapha ke imbizo singamaciko kanye nezinduna sibone ukuthi ke silwa kanjani siyeke ukuhlukana lapha kwembono silekelele uzakwethu lapha athole kumfanele ngoba lapha ke imali isetshenzwa ke kanzima. Inkulumo kaDSD ke mbukele veza ukuphawula kwakhe ke lapha ngalolu daba sethela trend enkundleni zokuxhumana ikakhulukazi lapha kubathandi bomculo wamaskandi. Ngithanda ukuzivula lakho ke lapha e-comment section ukuthi wena ke lolu daba ngabe lapha luhlala kanjani kuwe. Sophinde sibonane futhi nakwenye ivideo elandelayo nganza kwethu siyabonga. Zababili nje zababili kanza babili awuseyifuqa fuqa